Okushaboku kwireyo Ministry ya Mizi n'obuhangwa ekwatanise na Mbarara District babire no batongoze kibina cha Ntura Community Development Association ekyababire no batimba omushenyi begisiremu okubasa kwehwera omuntu nguka okurabira omirimo endijo kutari kutimba omushenyi. Mbere twine grupu mpango timba omushenyi omuri shazirimo kaba members kola association aho kugira ngo tutachita kutimba omushenyi. So ntushaba abantu government kutera buri akwebirenta sayitu kutera uburyo ekutera mu center mu kibina kitu. Yona shemerwa chairman wa omushenyi kubasa kubongera kutekateka mu kola association age. Kandi yongera simala ministry mwebare okutukwatira ekikizireho bwanyuma yabe by'obuhangwa okubemereza ahabo kubangu babire nibashisha omujera gwa Riz kubagambira ngo kuba babingaho babakoreki so nekintu kirungi munonga cyo mutano okureba ngo abantu ba Ntura babatekatekaho mushemere kuba mushemerwe munonga. In fact na ntekateka ndaha naza kuba yijira abantu abo ko murango gutukanyire omyanya mingi ekoraba mu Riz. RDC wa Mbarara District ime katera turi abagenyi no yabembiro kutongoza kibina eki kandi ayonjire yashaba babire batimba omushenyi okutagaruka yo kuza kugutimba okwerinde bigumere. Now esente ziziriyonzije ezemyoga tizikemerera ezeminyeto tizikemerera ezabachara tizikemerera eza PDM tizikemeri hati batwasire association yanywe omubashi ituzagaruka mpase imwe mbiri mu matekinga lead. Stephen Emol oyebembire team okurgo ministry ya Mizi n'obuhangwa azengunka ministry nibija kwatanisa n'ekibina eki okubashagika okurinde by'obuhangwa obw'omujera Riz. You realize these resources are spread wide and different places. So if we decide to manage them alone, we can do very well. Ekintu kikuru munonga kureba abantu banturu kubarabe konka kandi nabo still ekintu kyantubura kustopinga abantu bantura obuteyihushenye mu River Riz is not political. It is not political. It is a directive from NEMA and the presidential directive. So mwana mureba ntuba stopping up y'omushenye mu River Riz mutakachwara mu ka politics mu politics mutu. Gasha kwa Aiden Bataringaya.